Luci. Oni ne pripadaju ovom svetu. Jednog dana ovo putovanje će se završiti. Ali sve dok Besa ne proguta tronove, moj rat sa sudbinom neće vidjeti kraj. Vaša veličanost, naš plan da naoružamo zmaja je spriječen. Od Nima Arkena ustaje ponovo zarad zmaja. Ne Arkan. Bili smo spremni za njegovo miješanje. Nažalost, vaša veličanost, problem je vaš brat. Putnici, vaš put se završava ovdje. Bićemo ponovo zajedno, dragi brate. Ali ne ovdje i ne sada. Srećemo se na kraju putovanja, kada se prašina slegne. Tada ćeš razumeti